أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badrunjaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepat dengan tanggal 6 Juli 2024 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Fakhrul Razi Amanci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan jawi sambada sholat bersama guru kita Al-Mukarram dan Ustadz Al-Habib Hamid Umar Al-Habsi. Dan pada kesempatan hari ini akan membahas tentang Tahun Baru Islam. Hadiri dan syiarkanlah peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Rangkaian acara akan dimulai pada ba'da asar nanti dengan pembacaan doa akhir tahun, dan ba'da maghrib nanti akan ada pembacaan doa awal tahun, serta puncak acara akan dilaksanakan pada ba'da isya dengan penceramah Al-Ustadz Kemas Haji Asy'ari Ilyas LC. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badrunjaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فلا تشتموا بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس استغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يعود السلام فاحينا ربنا بالسلام وادخل الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يرمي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله.
الفاتحة لو سيدنا حبيبنا الشافعي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل البيت ثم إلى المهاجر إلى الله مبين إسحاق بن عبد الله وآله وسلم بكم قلت محمد بن عبد الله وسلم وجميع ساداتنا الأبياء والمشايخ إلى مولاهم ثم إلى وقت علماء الأمر الصالحين والأئمة المجتهدين والصفة المحققين والفقهاء ومهندسين فسن المحلل ومشايخ إلى مولاها خصوصا سابق التوسل والأنبياء محمد الكتاب ثم إلى الله المنتقل بهذا المسجد خصوصا مؤسس هذا المسجد الشيخ سلطان محمود بدرالدين وأسمع أن الله يغفرهم ويرحمهم وتغشاهم برحمة والمغفرة واسمهم الجنة ويجعلنا من أسرار الأنوار والعلوم والفاتم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم الصراط المستقيم الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غير المحجلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات serta para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini Sabtu tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah, berarti akhir bulan. Kalau memang Zulhijjah 29, kalau 30 berarti masih ada besok. Tapi kayaknya bulan Zulhijjah 29, berarti ini ada akhir daripada bulan Zulhijjah dan juga akhir tahun 1445 Hijriah. Amalan yang biasa diamalkan oleh ulama kita, para kiai kita di akhir tahun ini ada doa akhir tahun. Ya. Nah, kita sebagai pengikut ulama, Bapak maaf Pak, tak boleh kakak di masjid Pak, maaf. Melupa. Kita sebagai pengikut para pendahulu kita, kiai kita, ulama kita, mereka bila akhir tahun mereka ada amalan, itulah doa. Banyak terdapat doa akhir tahun. Anda berujuk Majmu' Syarif, bahkan banyak dibagikan di media, di medsos, di WA, banyak dibagikan tentang doa akhir tahun dan doa awal tahun. Nah, kita jangan lupa kumpulkan anak bini kita, keluarga kita, ajak doa bersama. Inti doa itu kita bermunajat, berdoa, berpinta kepada Allah agar tahun kemarin Allah hapuskan dosa-dosa kita.
dalam jangka 1 tahun, otomatis kita ini manusia biasa, tak luput dari salah, khilaf, pelanggaran hukum, pelanggaran hak orang lain atau hak Allah yang harus ditegakkan. Ternyata kita alfa, kita gaib, kita lalai, minta ampun, taubat. Itu tidaknya. Dan juga inti kedua, isi doa akhir tahun, minta jangan sampai doa kita itu tidak dijabah, minta diterima lah. Minta maaf sama Allah, minta ampun, minta ridha Allah. Tahun kemarin kalau ada dosa, kita pun yakin Allah akan mengampuninya. Itu yang intinya. Lalu nanti doa yang kedua, doa akhir tahun ini dilakukan. Dari sekarang juga boleh. Sekarang kalau ada waktu kita akan bacakan doa akhir tahun. Terus doa awal tahun, Ba'dal maghrib baca doa awal tahun. Intinya atau makna inti daripada doa tersebut, kita minta umur panjang, sehat afiat dan beramal baik lebih daripada tahun yang baru lepas. Minta maunah, minta pertolongan, minta kekuatan dari Allah agar kita tahun yang akan datang lebih baik, lebih bagus, lebih istiqamah, lebih menjaga kebaikan. Dan kita usahakan dan kita minta kepada Allah SWT agar tahun ini atau akan datang kita meninggalkan segala bentuk maksiat, pelanggaran. Itu intinya. Makanya kita merasa banyak dosa, minta ampun. Banyak merasa salah, minta maaf Allah. Jangan sok suci, jangan sok ada dosa, enggak. Semua orang berdosa. Bahkan Nabi, saya belajar kitab Mishkatul Masabih, kitab hadis, saya masuk belajar dulu. Itu ada hadis sana. Hadis qudsi. Allah mengatakan, kalau sekiranya hambaku yang kuciptakan ini tidak berdosa, tak mereka. Dia tidak dosa. Amal baik semua, bagus semua, soleh semua. Dia tidak berdosa. Kata Allah, akan kemusnahkan manusia. Akan kemusnahkan, akan kuciptakan manusia baru yang mereka berbuat salah, namun di sana mengakui ada Allah yang Maha Pengasih. Di sana merasa ada Allah yang Maha Pemberi taubat. Berarti kalau kita cermati hadis qudsi ini mengatakan manusia itu pasti ada salah, pasti ada kelirunya, khilafnya. Nah kita sebagai umat Muslim, umat yang beriman kepada Allah, Allah Maha kasih sayang, Allah Maha pemaaf, Allah Maha pemberi taubat. Selagi itu, Nabi pernah mengatakan, selagi taubat itu kita akan dalam kondisi sehat, bukan nyawa sudah ada di kerongkongan. Selagi nyawa masih ada di badan, insya Allah pintu maaf akan terbuka, pintu taubat akan terbuka, pintu rahmat akan terbuka. Tapi kalau sudah di kerongkongan, sudah tidak ada maaf lagi, sudah ada dari pintu taubat. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu sudah diajak oleh Nabi Musa untuk taubat kembali jalan yang benar. Janganlah sombong, takwal, masih gagah, masih hebat, masa kuat, banyak pengikut. Ternyata ketika Allah tenggelamkan ke Laut Merah, sudah mau nyawa nak putus, taubat, boleh kembali, akan beriman kepada sebagaimana iman Bani Israel. Kata Allah, Fir'aun, sekarang dah terlambat. Nah, kita jangan sampai seperti Fir'aun, lah nak mati bukan taubat. Dah, pintu taubat masih terbuka, pintu rahmat Allah masih terbuka, harapan masih ada. Nah, jangan sia-siakan, jangan nunggu nyawa ditenggorokan, lagi pintu tutup Allah. Sekalipun kita ada dosa, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita beristighfar, minta ampun Allah per hari 70 kali.
Ada riwayat 100 kali. Nah kita ni tukang dosa. Kita ni tukang dosa. Pagi sore melek mata menjonok mata berdosa. Sak suci. Jangan taubat. Nah, mari sama-sama kita budayakan taubat, beristighfar per hari ikut Nabi. So dia bukan kata saya astagfirullah. Apa beratnya? Astagfirullah. Di hati kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, insya-Allah dosa-dosa kita kan diampuni Allah. Kalau kita merasa sak suci, sak bersih, tak pernah dosa, kira dialah yang paling dosa. Dialah yang paling dosanya. Makanya mari sama-sama kita budayakan di kita untuk selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Lebih-lebih di awal tahun. Mengakhiri tahun ini jangan lupa kita minta taubat. Kata Imam Ghazali, kita mengatakan, bila Anda berbuat kebaikan, jangan senang dulu. Jangan bahagia dulu. Jangan happy. Tidak ada di hati kita bainal khauf wa raja. Tidak ditambah juga kita ada khauf. Apa? Khauf, takut. Kaki amal kita dari Allah. Raja, harapan. Kita Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita husnudzon. Nah, katanya bila Anda usai berbuat kebaikan, insya-Allah setahun ini kita ada kebaikan yang kita lakukan, amal-amal mulia, amal-amal yang diridhoi Allah. Nah, kita jangan merasa sebanyak amal, enggak. Kita minta maaf, ya Allah, amal kebaikan aku selama setahun ini, Allah, terima dengan segala keburukanku. Nah, itu Imam Ghazali. Kalau kau sudah usai berbuat amal baik, jangan senang dulu, jangan gembira dulu, jangan bahagia dulu. Amaluna bainal qabuli wa amal kita ni antara kita dan tolak. Kalau kita bersih, suci, ya ikhlas, Allah ya. Kalau kita buruk, ada riaknya, itu ada manusia biasa. Ada riaknya, ada ujubnya, ada suknya, ada sudzonnya, ada suzonnya, ada takaburnya. Nah, makanya kita mau dari kau minta bermunajat kepada Allah, terimalah amal setahun, amal baik setahun ke ini Allah dengan segala kekurangan aku. Itu. Jangan sempurna hanya Allah, hak Rasul. Kita manusia yang serba kurang. Ada pengakuan, ikrar dari jiwa kita bahwasanya kita ni hamba-Mu yang kurang, yang sak bersih, sak suci, sak sempurna. Lalu ikhwan, lalu mengevaluasi juga kita di akhir tahun ini apa bagi kita amal kejahatan yang kita lakukan dalam setahun. Kita putar balik kasih kita setahun 1445 Hijriah. Apa kejahatan? Apa kemungkaran? Apa maksiat yang kita lakukan? Nah, kata ulama, kalau memang ada kita berkesalahan, ya kita harus rujuk kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Kita taubat. Itu kalanya haknya Allah kan tu. Haknya Allah. Kita taubat, kita minta ampun dan kita tak mengulang lagi. Tapi kalau hak manusia harus kembalikan. Ngambil tanah wong, ngampas hak orang. Hati-hati. Itu enggak ada maaf bagi kita. Ya, harus kembalikan. Atau minta ikhlasnya. Atau ngunjing orang, ngumpet, ya, memfitnah orang. Hati-hati. Dosanya besar. Allah tak akan ampuni. Kalau tidak ada mereka-mereka yang kita umpet, kita fitnah, memaafkan. Jadi akhir tahun ini momen yang indah untuk kita kembali kepada Allah dan minta kekuatan dan juga kita minta hidayah, taufik dan juga maunah dari Allah SWT agar kita akan lebih baik dalam beribadah kepada Allah SWT. Ikhwan, akhwat sekalian, juga sedikit saya akan sampaikan sekilas cerita atau sejarah. Tadinya zaman Nabi penanggalan Islam belum ada. Penanggalan sudah ada, namun belum dimunculkan. Itu yang saya paham ya. Tarikh Islam sudah ada, tapi belum dimunculkan namanya Tarikh Hijriah, belum. Khilafah pertama Syekh Abu Bakar Siddiq pun belum ada. Ya. Ingat penanggalan sudah ada. Muharram Safar ada.
tapi belum dimunculkan untuk nama Hijriah atau apa. Jadi ini waktu khalifah kedua, Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sebagai khalifah di kota Madinah tinggal. Lalu dia membentuk gubernur. Ya. Sayyidina Umar terkenal ahli tata negara. Orangnya. Sayyidina Umar terkenal sahabat yang ahli tata negara. Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar ahli ekonomi. Jadi dia ni waktu dia menjadi khalifah dibentuklah gubernur wakil dia. Beliau ini ingin surat kepada gubernur, nasihati kalau ada masalah-masalah diuruskan beliau. Nah, waktu itu ada gubernur di Irak, namanya ya, Abu Amr, Abu Amr. Maaf kalau salah ya. Namanya Abu Amr. Kalau nggak salah, dia gubernur yang ditunjuk oleh Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dapat surat sih dari Syekh Umar, nasihat atau perintah. Perintah. Ya, tahun kan belum ada telepon, surat diantar. Nah, jadi Amr bin As ini dapat surat sing, tapi tak beda, tak bisa bedakan yang mana lebih awal, yang mana akhir. Bacakan surat, tanganan. Akhirnya dia punya ide ingin mengusulkan kepada Syekh Umar agar bikin tanggalan, agar biar dapat surat, tak bedakan mana yang awal, mana yang akhir. Kalau di tangan tak tahu. Surat apa? Apa istilahnya? Surat kosong atau gelap. Surat ide. Yang menyampaikan ide bagaimana kalau sekiranya kita umat Islam ada pelanggaran hijrah, pelanggaran Islam. Gimana sebab aku dapat banyak surat dari kau ya khalifah, surat, tapi aku tidak bisa membedakan mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang awal, mana yang akhir. Bingung. Gimana kalau kita bikin pelanggaran? Saya tidak, gimana ini kepada Khalifah Umar yang ada di Madinah. Kita sama macam, Masya Allah, ini bagus. Ini bagus. Pendapat yang sangat bagus sekali. Akhirnya Umar mengumpulkan orang yang bisa diajak musyawarah, yang punya pikiran. So, kalau kita musyawarah mengajak suatu pikiran, hendaklah orang yang punya pikiran. Jangan sembarangan. Ya. Jadi Umar ketika mendapatkan surat gagasan atau pendapat atau apa namanya ide, dikumpulkan orang yang punya pemikiran, yang punya otak. Yang punya otak salah. Yang otak cemerlang. Dikumpulkan sama. Ajak usaha. Aku sama memaparkan bahwasanya ada gagasan dari gubernur yang ada di Baghdad, Irak, supaya kita bikin tangan Islam. Nah, aku nak bertanya, apa pendapat kalian? Apakah ini bagus, baik, dan apa pegangan kita? Ya. Ada yang berpendapat melalui milad Rasul, Rasul lahir, tanggal lahir Rasulullah. Tampung maksudnya. Ada melalui Perang Badar, Perang 2 Hijriah. Ada Yaumul Bi'tsah, tahun dibangkitkan Rasul menjadi Rasul. Ada juga hijrah. Terus masukan-masukan yang dari sahabat-sahabat. Singkat cerita, diputuskanlah oleh Syekh Umar ngambil pegangan tanggalan ada hijrah. Nah dari situlah ya, dari Syekh Umar lah bahwasanya tanggal Islam ditampakkan atau dinamakan namanya tanggalan hijrah Islam. Itu sejarah singkat daripada Islam. Ikhwan, lalu amalan juga yang perlu kita lakukan. Jangan lupa kalau bisa puasa. Hari ini puasa. Ya. Besok awal puasa. Akhir Ramadan
kita dihimbau puasa, dan juga di awal lembaran kita pun dihimbau untuk berpuasa. Itu yang baik, itu yang bagus ya. Lalu ulama juga menghimbau kepada kita di saat kita mengakhiri di akhir tahun ini, jangan lupa banyak-banyak kita peduli kepada kaum duafa, fuqara, yatim, sama yatim. Apalagi sebentar lagi setelah 1 sampai 9 Tasu'a Asyura kita ada amalan lagi, ada puasa Tasu'a Asyura dan juga penyantunan anak yatim. Di bulan Muharram, kalau Anda kepengen dirahmati Allah, kepengen bersama Rasul, maka jangan lupa nanti di Asyura atau Tasu'a 9 Muharram atau 10 Muharram, itu namanya Idul Aitam, hari raya anak yatim. Biasanya banyak umat Islam beramal baik, ya, nyantun anak yatim, mengayomi, ya, ngasih makan, ngasih uang, ngasih bingkisan atau ngasih sembako. Nah, kalau Anda bisa, jangan Anda abaikan. Ya. Insya Allah doa anak yatim Allah akan tolong kita. Sebab itu anjuran Nabi, ana kafir yatim kahatin, kata Rasul, orang yang mengayomi, melindungi, membina, mendidik, mengawasi, apalagi dari angkat anak yatim, dia sama aku di akhirat bagikan 2 jari. Maksudnya dekat. Jadi manusia yang mengayomi, melindungi, mengasihani, menyantuni anak yatim bersama Rasul di hari kiamat sangat amat dekat sekali. Jadi kalau Anda mampu, jangan abaikan. Ya. Tidak harus banyak, sedapat kita, semampunya baik. Nak ngasih 10, alhamdulillah. Nak ngasih makan sebungkusan, alhamdulillah. Ngajak ke rumah makan, alhamdulillah. Ya, apanya? Yang penting ada rasa hibah, ada rasa kasih sayang. Jangan abai, kita dah tahu. Dah baca 50, 30. Dah baca 30 anak, 20. Dah baca 20, 10. Dah baca 10, 5. Sikap jadilah. Yang penting ada peduli. Ya, ada rasa peduli, ada ihtimam, perhatian kepada anak yatim. Rugi kita kesempatan yang mulia, momen yang indah untuk anak yatim mengembirakan. Apa istilah hari raya anak-anak yatim, ya. Yatim boleh, yatim piatu, atau yatim piatu. Yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, yang mereka melontar-lontar sendiri. Kita ayomi, kita lindungi, kita awasi, kita berikan beasiswa. Masya Allah, alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah murah mulianya hati kita di saat kita menyantuni anak-anak yang perlu santunan. Atau sebagian guru saya mengatakan, yang kalau terjadi broken home, Pak, broken home, tahu ya? Broken home ini biasa anak-anak santan, bapaknya nikah lagi, emaknya nikah lagi, akhirnya anaknya berantakan. Nah, kita di situ berperanan penting untuk mengayomi mereka, kalau mampu, ya, kalau mampu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan terubah hati kita untuk selalu berbuat baik kepada umat manusia, terutama sesama kita umat Islam. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa peduli kepada kaum duafa, fuqara, yatim, dan terutamanya orang yang membutuhkan hajat dari kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum.